ke Benris Football Club keralong kanong job hadin bala pelim no da argo la no persha ke MLP Football Club ha kalimpung ine ka kinjat bol bratim kum ke 17 Mawlangwir Football Tournament arhaja apsaw bala penya da Mawlangwir Sports Club hapo madan Robel Lingdo Stadium Mawlangwir Southwest Khasi Hills District ha ka jingine ka jong ka kelas dem ka Benris Football Club klayo bantam ya ka shigul na ukals lam ha ka minute ka balai pupra kadba ka jingine ka kelamiet pan ka Benris ulayo piang bantam sa ka gol ka baar na ukals lam ha ka minute ka banyopusan laban kedo baha ka ni kalimpung ile kai lawan sakiru de ki hajar ngut ki pat ba riu it football ha ka ba kila airu ka jingershan ya la kijong ki kenhun ukong san hakani kasni uday uba Charlin Wanyang Assistant Executive Engineer ka PWD Roads Dangar Subdivision Mausenram ubala shimru ya ka benta man kinjat ya ka bol pat penher ya ka lama kum kadang jong ka jingpli perda 17 Mawlangwir Football Tournament arhaja apsaw haringkat ka jingedon lang uba N Wanyang Mentrish nong Mawlangwir uba kenpham vi Karlingdo lembat kiwede kiriu rangba Kapsa Rahul Jesse Bakandai Richard kol jop Jesse nomor 6 goalkeeper bagi kot it aduh naik Thai kepada seksna mentang ai keten burung yai ramba na pokson ini na kot ka Robel Lingdo Stadium Mawlangwir hari pun disebutkan dari ka pati di kot jong Mawlangwir Sports Club nadu menteri kinokit kam jong Mawlangwir Sports Club di ramba jong na time ba kenpam but we di ramba ba don hagani ka jadi kumata nasukmen pada derka api hakne dipri yakne kamaran ya football ba khatnyo jadi khos bahai kita moper tu dalam kan jadi borokowe but di si bungi play hakba lei kini ka apli tim tidak nak pering jadi mana tidak ngele gerpane aku akan tentang yang cingkimen abang ini pilih pai baba jomne kalau makan lagi bab dia song dia pek dia pelet jinggut but dia kerusian kepangai yang Mawlangwir Sports Club dan bab tiket dia song yang ke gallery berpir tiba Mawlangwir Sports Club dapat main kali baru kali nak tahu jogi jingi jompi ya football nomor hak ni cukup mentah idan bunti ki eng haga jingem ki bar pungal ya jingul purhan hak ki khia ka kam habro isteo kane ko we ke jing lurpor baktumen hak ni mala football bak iklet mo ya jing khia ki kam bikam habro isteo bak ke jinge don ka to ki hamne ko punta hakin phare gi bang ho release road stress kemur jing purhan khia baro jing kam bikam la punja thak punta janme Barbali show ni nak kembali like ni ke ba lalu orang ni harus mentang nak mau kami kasih start lakiu harus kata hagi punya football Mawlangwir Sports Club lakiu kata hagi punya football but kebakusan kelomba kalau penghujung ini baik dengan time borok koi menwarna ekipin kelen sodong jong kami borok koi cuma hidup harus mentang
nagalitim belekai mentah dong pria bawa apa kata arut bawa belekai kalau kejimen di bangiliwa ia ka sports club tu kemaluan sports club bayu ijngai bapak berkemen ni baik-baik katain dan bawan ra ia tim betul na tan kalian sodong juga sekian jadi berlaku berdua mana ia pria betul apa ini pria betul mana akan diwarna jadi kai semua ni jimentoi Kita ni kena sama jadi baik ekspor. Dia ini kemudian kesal pemandi kia lekai. Pemandi kiwan nak dia lekai nak jaga berpihak. But kesudahan kepor hak mabi lah bipek tu. Kesudahan kan ngelam ni piba hak apa skill. Pi sama abang lekai cekri jaga macam ni bagi beliau di court ni pi pada lekai. Lekai mentah la imjan nak bayar lekai football. Kila Kristian lagi kosong yang tinggi lagi nak bayar lekai football. Dengan kemen bak mau respons ko ko nak ngi di pier berbet dua ni ban aji go ini pai ba jo dengan han kham ni bar khnaran ba pinyo iba keduksak ba bahakam kolon im tipsni im ha im disiplin hak jing jo di kenapa ha ko por salong ang tumaki hak jing le kai haka sports